Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ulisibon ipiki parlok nakaliang media. Masumut ban supen sengaw sipi lingba kani kubur mentaka, sengi kebai day bat ka yo kahat. Bede bat kani ka yo de lang, angni apo maulong hat. Bat kumcu apo opposite Anjali Cinema Hall ketuka parking lot jong kemudah. Kaba play ngila ada buan baik ngila ada buan jengok hari ni kita yo ke baladap. Bat nakaliang ke jong ngila ya play kene ka yo delang. Kaba day ka sengi Monday, sengi Wednesday, ka sengi Friday bat Saturday. Ngila ada ya peniat je kata tangba mentah ka sengi pat. Hadin bangilaya perkhat biang kam tambat di DC ngilaya syong biang bat ngilaya simpat ya kerai ban kam ailat cucu ban yarap iki nong rap jongi namar benta ka dei kepor baki ini ki jingthung ki marap jongi ki penmi telada yu marap ngi bu si sengiru nama ki perishable item kan long ka jingtu bakrau te dei na ta kadau ngilaya rai ban ngilaya sim ya kerai ngan ong pi biang wanne bangin play baik nadu praterik mut adu bakut katiyo pradu khatlai mut man kasengi no kai man kasengi kan long no kanum don shu ka jingbu sengi bede bat kanika yo delang hang tai apo maulong hat bat kumju apo kanika parking lot hang tai opposite Cinema Hall Anjali in play bit no khanang mangin khamsuk ban ailat iki nong rap ban wanra yaki mar ki mata ki jongki ban ya dietien bat ngala pen sngawru bede ba khoi ki suba namar ba pi lada ka yo ide lang lawan ra ki jur ki jab ki sosaw ki kubi ki kumta ter mo ki lada shia berat pathar shia berat chini shatai mut kan wan ra teman ya ka jing jabo jaban kan wan ra ka jing sma ya tu jakan tu tingila ya meneng la keren bangala kerpat ngala keren yo urban minister ban keren lem ban penbiang lem ban ong yo CEO jong municipal bakin bu ikini ki waste dos ben ki bahe khanang bagini nong rap subu ki don ki jor ki ba syari jack lane ke mta mo ki ba tam pila stu ka yo delang te ki laiwan ra lang tu mo bakin dum berat pathar sini stai kai kin berat si jaka khanang ba janmit pan dalakut ka yo ka hat ka municipal kan penkhoj bat mestap ki yo ban berat no ikini lada ki bu sa antai ngan itu ipi kan wan ra ya ka jing jabo wan ra ai ka jing sma ha ka te ka jaka kumba ngalayo ya ka complain don before ni ngamne betu shpangani kiba pensengau shpangani tenan kadau nga simar-mar banya penbaik ya kaniru ngala request ya ka municipal ya urban minister mo atharai kanum don e kaniru yang persyang nama ka khut suba kadi bodon kamtam banga kerpat ru ka jopor ya kinong rap bakin ya bod renti ya ka e baka sarkar kalabu khanang ban light neki ki e maro ki jingjab susi mo kamtam beidei bangi le bangi fight ya kani yang ni coronavirus ni kapor kani kapor mentangan itu ipi kala dei kapor ba ka jing penmi igini ki marap kala jur na sini sipor ka siden tia jongi bat kamar ka bawan na barang itu ipi kala dona mendang chui bat ka diman menta sipo kawai pa state kum sipo Assam te kala jur ba menta sipo Siliguri kala sedang ban pha ki mar bat ngangit scam ladangi ya bot nanti bat ngi trailang ong ipi klempep kani ka jing e bungi kendu ho ngim nomla ban penbiang 100% ni ki ina dong sedong tang balong rekan kan pensuk bat kan penyonong yakin nong rap ki jongi namar ya kata ka jing wan kamar na bar ngan itu ipi ngina kaliang sarkar ngilai persangkat bala ban tap lene ban keren ya kan ka benta rekam de ka besuk pila sutu baka ministry jongka na government of India Ministry of Home kalapan mi syai bagi yakin ki essential communities pinum la ban khang ban bat ten rei kam balong bentangan itu ipi kala duna palat kam don sui temat renga kerpat pat ong ipi ba yakini traders ki jongi bakin rap ikin rap jongi bapen mi marap bakin thiet naki bakin yo ban chalan sabar ka state kumalong menta ni ka chur bha ka marap kelas dang ban mi te khanang ban kan long ka jimen to ki subha ban ya trailang ban ya pailang yaki breu jong shwa ang ne po state ka jongi kumalong menta ka ni ka yo de lang ong ipi ka de yang ne po na menta ka ni wholesale ni ong ngila pen mang ne po Anjali parking lot nang tang ne po maulong hat rebat kumju pat kitu ki yo ki bangibu mo kum sipo opo silong hanyumer nang taga 5 mile ka tayru untay sang main katu kayo kayat bi hi kum to
bat kumju kani regulated market ang ni po moyong tinrei nga perkhat pat nakaliang ka jonga ba ngihaban ya petru ya ki wei ki yo pat ki wei district kana man pensuk ya ki nong rap ki jongi kumbalong kani ka riboy district ru kani ka wei ka badon kamba tingina ya penbet ngila ya keren ni bat ka district administration bangin lipet bangin identify ka tuan ni bangin yo penihat ya ki yo ki hat kumbalong lang sini bat kumju sepo jente hilsu tenrei kumbalong menta pila suthu baka ujurhi bopen mi bun udai nang ni napo is kasil tedai na ta daung haban concentrate ban haban rap sisa ya kinong rap jungi kanang banwen ya kani ke jing ke bagi kendu menta kum ke jing ya hapor bangi wan page kum na bangi wan sorbi hapor barang sedang ngam tu nai bat ka district administration bat DC ngilai wan lang urban minister ya dan lang bangi ong la kumno sanpo don rupongot ki traders ki ban inbound lang tu Henry indala day kelas sedang kan yo de lang pan kan itu ipi ka ngiyo sngo bagi lawan palat ya kataru tekum gini ki pen khain na pat ki galong ka ik ba e bhai ngi ni tu ipi tingil adap karan syai ki bon follow ya kini ki bagi la bu dagal yang ka sarkar tang balong ndala day ka pat kum gani ka por pin khang yenu pin takeng da pi khang ru long bo pi ong pi mailat pat Henry lada ailat rupat pen khain pat ya ki protokol blabu da sarkar kalong ka ik ba e ba tin nakaliang ka jonga ngadang perkhat ba hakani ka teo banwan bangan yo bandit jengok hibiang dalade kanang bakin regulate ba kanang bakan kan yaj be yaranti kanum dan kono kai ka jing kan tho la ni kanum dan kono ka complain ka bawan khamtam lagi nong rap susnei lada ki phone ki ong bam yo bande ba ka longkum ni ba ka longkum tai ringal akran shai kani bat ngala ta kran shai di si maneru ong ba dalong num fiapan kran shai ya police department khamtam ya ka traffic department bannum penthut bannum kata ya kinong rap lagi bawandi ya ki mar rap juki kata ka dei kawai ka bangala kerpat khanang ailan namar kani ka dei ka por ngong epi ka dei ka por ka bang ya kendu sisa ya ki jing ya kendu ya ki jing jinjar handai ladang ya trailang bat ya buram mar kaliang ngatrai in la ban weng ini ki jing ki bro ban ya maintain ya social distance ulala bat ka juga por lagi long discipline dengan itu pi suk baban kun khoi ban nei Henry lada ki syelek pathar belayo om tu naga sarkar syelek kan pemon kata tekan warak teman kan coba tu tinggi kuat kan bakal niru kini buat kini trailang kan pensuk ini ke district administration rumah kanang banyak bayar nanti